Hej, ja sam Olga, dizajnerka u kompaniji IKEA. Ja sam dizajnirala ovu spavaću sobu. Želiš da poboljšaš svoj kutak za spavanje? Ovo su moja 3 saveta. Kao prvo, obezbedi odgovarajući ambijent i temperaturu. Izbor posteljine, provetrenost vazduha i rasveta su važni. Ako voliš da ti je hladnije dok spavaš, izaberi jorgane i jastuke koji hlade. Prečišćivači vazduha poboljšavaju kvalitet vazduha koji udišeš. Isprobaj električne roletne i pametnu rasvetu za kontrolu nivoa osvetljenosti u prostoriji. Moj drugi savjet je da prigušiš zvuke radi mirnog ambijenta. Za to će ti najbolje poslužiti tekstil. Debele zavese nisu samo namenjene prozorima. Okači ih na zidove da ušuškaš prostoriju i zvučno je izoluješ od buke. Više slojeva tepiha na podu ima isti efekat, a i prijatniji su pod nogama. I da, pusti omiljenu playlistu za opuštanje pre spavanja. Moj treći savjet je da napraviš prostoriju unutar prostorije. Odvaži se i premesti krevet na sred prostorije. Zatim ušuškaj svoju upečatljivu oazu mekim slojima tekstila. Na taj način ćeš se osjećati sigurno i udobno pre nego što utoneš u san. Postavi lampe i unesi toplu atmosferu, a zatim okači lep tepih i pregradi svoju prostoriju.